Laj Salit ke Barcelona ke Jing Syarem hakmat ke Newcastle United, kad Balim ke Liverpool hakmat ke Galatasaray, Bam Jem ke Bayern Munich bat kum juru ke Atletico Madrid. Ha ke Jing Lekai ha ke Rau 16 fast leg ne kamit. Ha ke Jing Lekai ha ke Rau of 16 Champion League ne kamit. Ke Liverpool klamatno ke Jing Syarem hakmat ke Galatasaray datang Shiko. Hakabak ne ke Jilakah ne kamit kadai halaying jong ke Galatasaray. Hakabak ke Galatasaray kelayo ke Shikol hakamit ke bah new lingbau lemina ndri hadu bakut ke Jinglekai ke Liverpool kamba syu pad penekhat ya ke Shikol. Kadba ke Barcelona kelalaj Salit na ke Jing Syarem hakmat ke Newcastle United. Hakabakan Newcastle United kelayo ke Shikol hakamenit ke bah prapo Henry ke Barcelona kelayo berpindah kait no ke Shikol lingbak penalti Ulamin Yamal hakamenit ke bah kendai pau plus Henry kumta ke Barcelona kelai kait no damar Shikol bat ke Newcastle United ke bah laj Salit na ke Jing Syarem hak Jing Lekai Syabar nalai bat hak Jing Lekai ke Bansawan ke Barcelona percaya ke Newcastle United kan sedai halaying juga Barcelona. Kadba ke Atletico Madrid klub Bam Jem ya ke Tottenham Hotspur dahadu san la Argol. Hakaba ya ke negisan kol na kaptaka Atletico Madrid ayo bantep kol ningkong hakamenit bahnriu. Lengba ulio rente ya kepala asis tau Julian Alvarez. Griezmann hakamenit ke Katsau. Julian Alvarez hakamenit ke Katsan, bat hakamenit ke Arpoar lingbau Norman. Bat hakamenit ke Sansan lingbau Julian Alvarez ia kepala assist tau Griezmann. Kum tau Julian Alvarez ne kemit layu Arkol bat kawi ke assist. Hakabakan ne ke Jinglekai ke Deru halaying juga Atletico Madrid. Kadba hak second leg ke Jinglekai kan sedai halaying juga Tottenham Hotspur. Kadba ke Bayern Munich klub limno ke Atalanta dah du dan riula wekol parkane ke Jinglekai ne kamit hak fast leg hapdeng ke Bayern Munich percaya ke Atalanta ke Deru ke Jinglekai halaying jong ke Atalanta. Kumta hak ke Jinglekai ke Banwan hak second leg ke badai ke Jinglekai halaying jong ke Bayern Munich. Kumta tikena ba ke Bayern Munich ke dei ke tim ke Don Jikerman Bandung ke quarter final Champions League mentah kayo. Kublai Sibot.